Noću između 9. i 10. novembra 1924. godine krenulo je oko 2000 Crnogoraca na bošnjačka sela u Šahovićima i Pavinom polju. Napad je izvršen pred noć i tokom noći, tako da je ubijen veliki broj stanovništva. Zavisno od izvora i autora, najčešće se spominje podatak da se broj nevino ubijenih Bošnjaka kreće u rasponu od 600 do 900, među kojima je bilo najviše žena, djece i staraca. Pokolj, uveček pokolj. Puno je pobjeglo, puno je ubijeno. Ne postoji zločin na ovdašnjim prostorima sličan onom koji je izvršen nad Bošnjacima Vraneške doline, nedaleko od Bijelog polja u Sandžaku. Jesenje jutro 7. novembra 1924. godine osvanulo je sa maglom i vlagom. Dvojica ljudi, jedan jašući na konju, a drugi idući pješke, vraćali su se prema Mojkovcu uskim planinskim putem koji je vijugao kroz bukove šumarke, spajajući Šahovića s Mojkovcem. Kada su se putnici našli na jednom proplanku planine Cer, odjeknuli su puščani hici koji su smrtno ranili krupno tijelo Boška Boškovića, rezervnog pješadijskog poručnika i inspektora Ministarstva unutrašnjih dijela Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca za Crnu Goru u penziji. Za ubistvo Boška Boškovića neosnovano su odmah optuženi sandžački komita iz sela Grnčareva, Jusuf Mehonjić i Amir Muslić iz sela Muslići kod Šahovića, inače Boškovićev pobratim. Mehonjić tada nije uopće bio na tom prostoru. Ubili su ga njegovi, a potvorili Amira. I Amir je 3 godine u Kolašinu, onda je sredsko mjesto s Kolašin bio. Nije bilo polje. Ležao u zatvoru. Djed Kasim Šahović mi je uvijek govorio kako su oni protjerani, kako su imali dobar život, kako su imali dosta zemlje, kuću, štale. Ja nisam tamo nikad bio, ali mi je objašnjavao da su njegove kuće bile negdje blizu doma. Na Boškovićevoj sahrani poglavar Bjelopojskog sreza Nikodin Cemović iz Berana, sin zločinca Avra Cemovića, jednog od predvodnika genocida nad Bošnjacima i Albancima Plava i Gusinja 1912. i 1913. godine, pozvao je na osvetu. Cemović je na sahrani nad odrom Boškovića rekao: Crnogorci, suzama i lelekom se ne žali Boško. Imate odriješene ruke da svećate Boška. Na 24 sata vam ja dajem odriješene ruke. Žandarmerije se zaključavaju i naredna 24 sata žandari se neće nikuda kretati. Kunem ti se, pobratime, ja ću te osvetiti. Trebalo je iseliti Bošnjake Šahovića i onda se desilo nešto što se nije nikome na svijetu desilo, da se izda naredba u mirnodopskom periodu 48 sati. Kogod hoće da učestvuje u ubijanju Bošnjaka može to činiti, a da ne odgovara za to. Noću između 9. i 10. novembra 1924. godine krenulo je oko 2000 Crnogoraca na bošnjačka sela u Šahovićima i Pavinom polju. Napad je izvršen pred noć i tokom noći, tako da je ubijen veliki broj stanovništva. Zavisno od izvora i autora, najčešće se spominje podatak da se broj nevino ubijenih Bošnjaka kreće u rasponu od 600 do 900, među kojima je bilo najviše žena, djece i staraca. Pokolj, uveček pokolj. Puno je pobjeglo, puno je ubijeno. Pozivali su sve ljude, one poznate, i sabrali ih oko 300, koji su god pozvali, nisu ga vraćali, da drugi doznaju o čemu se radi. Kasnije su im povezali i u Šahoviće im doveli i tamo su im povezali oko sijena, palili i tako su ih pobili. Književnik Marko Vešović, koji je rođen u selu Pape kod Šahovića, opisao je da se sjeća priča svojih roditelja o tome kako su njihove komšije Bošnjaci poklani